Reka rero mbasuhuza cyane bifuza kugubwa neza mwese mudukurikiye 5 kuri 5 muri hirya no hino mu mande enye z'isi zitandukanye n'amakuru rero avuga muri sport hirya no hino tugiye kuba tugarukaho kugira ngo turebe byinshi byagiye biranga umunsi w'ejo muri sport. APR FC rero yaje kuba itsinda Gasogi United FC mu gikombe cy'amahoro. APR FC rero yafatiranye Gasogi United ku munota wa mbere w'umukino ubanza wa kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro, maze itsinda igitego kimwe ku busa kizayitera ingabo mu bitugu mu mukino wo kuyishyura. Kuri wa kane tariki 27 Gashyantare 2025 nibwo rero aya ama equipe yombi yahuriye kuri Kigali Pele Stadium. Umukino rero wahuje aya ma equipe yombi ashaka kubona itsinzi hakiri kare. Abakinyi ba Gasogi United rero bari bakiriye umukino binjiranye umwambaro wa nimero 26 isanzwe iyambarwa n'umunyamari Asuman wavunikiye rero mu mukino wahuje Gasogi United FC na Muhanga FC, rero akaba atazasubira mu kibuga kugeza umwaka w'umukino urangiye. Ku isegonda rya 41 umukino ugitangira APR FC yari yamaze gushyiramo igitego cya mbere. Ni igitego rero kinjijwe na Nibizi Ramadan wateye ishoti rikomeye cyane riremereye ari inyuma y'urubuga rw'amahina. APR FC rero yatangiranye igitego kifasha rero gukina ituje kuko no guhererekanya imipira mu kibuga hagati kwa Gasogi United kutabyaraga umusaruro imbere y'izamu cyayo. Hajyarimo rero Ishimwe Pierre uwitwa Arium Swam yahagaze rero nabi ku munota wa 28 rutayizamu Rayon Mbaye wa Gasogi United aba yamubonye ariruka aramusiga hereza Mugisha Joseph, ariko rero agiye gutera mu izamu myungariro n'igena Crema aritambika awushyira corner. Umutoza wa APR FC yakoze impinduka mbere y'uko igice cya mbere kirangira, akuramo rero Nibizi Ramadan wari wamugaragarije ko ashobora kuba yavunitse, ashyiramo uwitwa Mugisha Gilbert. Nyuma rero y'izi mpinduka zabaye ku munota wa 43 habonetse rero umupira ukomeye cyane umwe imbere y'izamu, ubwo rero Jibri Kwatara yateraga kufra igakubita rero umutambiko w'izamu umunyezamu wa Gasogi United agahita awukuramo neza cyane. Igitego rero igice cya mbere cyaje kuba kirangira equipe y'ingabo z'igihugu iyoboye. Igice cya kabiri nacyo gitangirana indi impinduka, ubwo rero Darikonovic yakuragamo Hakimu agashyiramo rero uwitwa Shimirimana Ismael Pichu. Umunota 55 umutoza wa Gasogi United witwa Chimas Bienvenu yakuyemo rero Harerimana ashyiramo Niyo Ngiradani kugira ngo rero yongere imbaraga mu busatirizi bwa Gasogi United bwari bwabuze igitego. Kuva icyo gihe rero yatangiye kotsa igitutu APR FC ndetse akohereza imipira myinshi cyane mu izamu ryayo, ariko rero umunyezamu Ishimwe Pierre wari umeze neza cyane agakomeza kugenda ayikuramo rwose ayirobanura nk'urobanura ibijonjori mu bishyimbo agiye gutera ku muhindo. Gasogi United rero yakomeje guhangana, gusa rero igakina na APR FC yashakaga kurinda igitego cyayo. Umukino rero waje kuburangira igitego kimwe cya APR ku busa bwa Gasogi United. Rwose iyi equipe y'ingabo z'igihugu birangira ivuga ngo igitego kimwe cyacu tugomba kukiryamaho, ntago tugomba kukirekura, ni icyacu twagitsinze rugikubita hakibona cyari icyacu. Hanyuma rero umukino wo kwishyura hashakwa igikombe cyo gukina, hashaka equipe igomba gukina kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Rero umukino wo kwishyura hashakwa ikipe igomba gukina kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ukaba uteganyijwe kuba mu cyumweru gitaha hagati ya tariki ya 4 na 5 Werurwe 2025. Abakinnyi rero ba APR FC babanje mu kibuga, nabo murabona ku iyo foto muri kujya mubabona rwose, ndetse n'ababanjemo kuri Gasogi United mubwire ngo wari umupira, yari match, yari
match ishyushye byari ibitwika n'ibizi Ramadan rwose ati iki gitego ni igitego kigomba kuba icyacu kuko rero tukibonye rugikubita ngo ngwitse ko rero cyaje kuba kiba ku munota ku isegonda rya 42 umukino rero ari bwo ugitangira. Aba basore baravuga ngo rero igitego ni icyacu, reka twitege ese ninde uzatwara iki gikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka. Reka turebe rero uko bizaba bigenda, ese APR FC izaba hatambukana umucyo. Reka turebe, reka twitege byinshi cyane muri iki gikombe. Nge mwumvaga ni Gift Imura, amakuru yacu nakagaruka duhere mu makuru yacu y'ubutaha. Ndakunda cyane, ciao ciao.